ka Batesi TV. Wala kadon kajing ki ke bajur hakeleng ki benta jongkari. Na kadau kajing Pynshai ke jing Shnong ke sarkar berpentri kamno ke Citizenship Amendment Act dari menteri ketenak kampo yeng ke sarkar India Amit Shah ula Pynshai baka sarkar kadom phaidin satya dekan ya bet syakmat berpentri kam ya kenikaan. Halor kajing keren jong keseng Kongres bagi Pak Kiseng kibran hakeliang Pynshai kibaloong bakin wengno ya kenikaan lada kiwan hakabor. Hendai Amit Shah ulang berkata ke jingkran kedai ke bamla long, babakin wan hiru ha ke buat sinsyar, namar baya ke sarkar ke banwan ru, panyalam biang hi do Narendra Modi. Amit Shah ula Pynshai ru, Balei bahag kenaikaan, la Shah tangi gibre ke berenakan yam Hindu, negi Sikh, bakin yok long ke Nongshong Shnong bapura, jongkari India, hendai la Shah ru yaki Kristan bagi Parsi. Ulong bak Afghanistan, Pakistan, bat Bangladesh, kedai keri jong ki Muslim, bat kewipat ki jat nyam ki besyong basa hakte ki lai kli kiri ki Syaban ben bat kenpo yaki. Komta kedai ke Kamram jong ke India ban ai jaka yaki. Shushu ulong memensyua hakapor baya pihak ya ke India bak ke Pakistan, ki Hindu ki bapoi sya Pakistan ki dan ku baat pulai person na ke jingdon ki Nongshong Shnong ke Pakistan. Hadai mentapat ki dan setang lai point new person bak kedau kedai ki sya penkelan yam jubor beladakim kelan yam ru ki sya nyan ben. Ha Bangladesh ulong memensyua ki dan alpha person ki Hindu, hadai menta ki dan setang shipho person AA. Kuman cupin ke mau hang ni bagi Citizenship Amendment Act ni ke CAA kedai kaan ke bagi sarkar India kan itu no iki poiwir na keri Bangladesh, Afghanistan bat Pakistan ke bedai na kan yam Hindu, Kristan, Sikh, Jain bat Parsi ki buan bansyang bansa ha India syua kalai puitri kuno pra araja khatsau.